Rwanda ni igihugu kitavugaho rumwe mu bijyanye n'ibisirikare kubera yuko u Rwanda ni igihugu kivuga ko cyo kuba gifite intwaro zihambaye zidasanzwe ariko u Rwanda rudakunda gushyira ku karubanda ngo rugaragaze. U Rwanda ni igihugu benshi bahamya neza ko cyagifite igisirikare gikomeye kwera amateka cyubatse mu gisirikare ku buryo bakoze na operation nyinshi kugeza uyu munsi zikaba zigwa mu bisirikare cy'amasomo ya gisirikare atangwa mu bigo bitandukanye byo ku isi yose. U Rwanda ni igihugu usanga ibigo byo mu karere k'ibiyaga bigari yewe no muri Afurika ntago ari igihugu kiva kwisukirwa ariko nyamara avuga ko ni igihugu gitoya gifite ubuso buto ariko nyamara kwisukirwa biragoye. Yewe kiza no mu myanya y'imbere mu bihugu bifite ubutasi buhambaye muri Afurika, yewe kiza ku mwanya wa 4 bihugu bifite ubutasi budasanzwe cyangwa se uwa gatandatu wa 2024 bayise umwanya wa 6 mu gihe 2023 cyari umwanya wa 4 ariko byose ni bikorwa n'abashakashatsi bakareba igikwiye. Ariko uyu munsi rero tuyora ku bitwaro bitunze n'isigaye cy'u Rwanda byaguzwe bishyashya mu 2024 bigezweho byubakitse kandi bifite ubushobozi buhambaye uko byagaye ibitero. Turibana mu kirere turebe uko ikirere cy'u Rwanda kirinzwe, tujye ku butaka turebe indege rufite ihambaye kurusha izindi, turebe na za drone, ariko turaza gusobanukirwa neza ubushobozi ikirere cy'u Rwanda gifite kugeza uyu munsi wa 2024 twibanda cyane ku byaguzwe bishya. Dore igihugu cy'u Rwanda rero bakunze kuvuga yuko rwose ari igihugu kidasanzwe mu gisirikare ariko nyamara kidakunda kubishyira ku karubanda, dore ko bije ijya mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se budget itagunda gushyirwa hanze ndetse kandi nta naho uzayisanga. None mukugeza aho uyisanga bazaba kubeshye kubera ko u Rwanda rutangaza budget ijya mu gisirikare cyarwo ndetse no gutonde rw'ibihugu bifite ibisirikare bikomeye ku isi ntago ruzamo, no muri Afurika nturuzamo kubera yuko ibihugu bikorwa kuri urwo rutonde bikorwa na Global Firepower Index biba byatanze umurongo rugatangwa n'amakuru ku gisirikare cyabo. Nayo mpamvu uzasanga igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko nyamara zengerejwe n'imitwe y'iterabwoba kubera ko igihugu cyose kijya kuri rubuga ari igihugu kiba cyatanze amakuru ariko u Rwanda nta na rimwe uzigera urubonaho. Niyo mpamvu avuga ko u Rwanda rufite igisirikare gikomeye ariko nyamara udakunda kubivuga ndetse no kubitangaza. We gusama kanya twinjiye mu bitwaro bitangaje bituzwe n'igisirikare cy'u Rwanda mu mwaka wa 2024 bidasanzwe muri makeya. Mbere yuko ariko ntangira reka maze mpere kuri no nkuru yanditswe mu mwaka w'ibihumbi 2024 ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri. Yaragiraga iti u Rwanda rwongere ku bihugu bya Afurika bivuga ko biheruka kwibika intwaro zo guhangana na za drone za sky control ndetse na feed control zakozwe na societe yo muri Polonye Advanced Protection System APC. Ni intwaro zakoreye gutahura, gukurikirana no gusenya indege zitagira abapilote UAVC kandi zibangamiye umutekano w'ubusugire bw'igihugu. Nuko inkuru yavugaga izo ntwaro ni intwaro zishinzwe kurinda ikirere ariko mu buryo bwa system ku buryo ikintu cyose kinjiye mu gihugu nyamara kize giteganyijwe cyose kiraraswa kigaturika. Iyo niko yavugaga. Izi systeme rero zavuze ko zaguzwe n'igihugu cy'u Rwanda ariko nyamara kuba byashyirwa hanze na makuru yatangajwe ubwabo n'abashakashatsi n'abahanga mu babyiboneye ndetse naho zaguzwe. Reka rero tubyinjemo turebe ibijyanye n'iyi system ariko mbere ko tuzinjiramo reka bundi tubadure ku ntwaro none bivuga ko u Rwanda rutunze mu busanzwe zitunzwe ariko nyamara tajya zijya ku karubanda. Zimwe rero mu ntwaro zitunzwe n'igisigaye cy'u Rwanda ariko zitakunda kujya ku karubanda wende tugiye guheraho niyo bita SH1 Self Propelled Howitzer. Iyi ni intwaro idasanzwe rero yitwa SH1 Self Propelled Howitzer Banita PCR9. Nimwe mu ntwaro zikomeye zo ku bwoko bwa Howitzer zikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda ADF zifite ubushobozi bwo kurasa ku gipimo kiri mu ntera y'ibirometero 27. Ikaba kandi ikoreshwa n'ibihugu bibiri gusa ku isi, Ubushinwa n'u Rwanda. Ishobora gutwara kandi ku ikamyo bakayitwara kuko ni intwaro igendeka ariko nanone idasanzwe iremereye ku buryo mu birometero 27 unibuze kilometero kuntu kingana bari birometero 27 ni birometero birebire cyane. Iyi ntwaro rero bavuga ko ubundi tuzwe n'igisigaye cy'u Rwanda n'icyubuzimwa kubera ko igisigaye cy'u Rwanda niba n'ibindi bihugu byabiguze ni ibihugu bisa nkaho nabyo bikomeye bidasanzwe bifite igisirikare kiba kidasanzwe. Intwaro rero irakomeye ku buryo utabyumva ku buryo usanga ho urwego rw'isi iza mu ntwaro zidasanzwe kandi zifashwa ku rugamba zihutisha urugamba kandi itagoye kwitwara. Indi rero ni intwaro idasanzwe yagaragaye nanone ikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda ariko benshi bagumye kwiganiraho niyo bita Red Arrow Anti-Tanks.
ni intwaro nayo ikomeye cyane idasanzwe iri ku gifaru. Iyi ni imbunda irasa za misile zishwanyaguza ibifaru yakorewe mu Bushinwa, ifite ubushobozi bwo gusenya bungana nk'ubw'Abanyamerika bita FGM 148 cyangwa se y'Abanya-Israeli yitwa Spike RL2. Ni intwaro idasanzwe rero, ni bumwe mu buryo bugezweho bw'intwaro ngendanwa irasa za misile zishwanyaguza ibifaru mu isi muri iki gihe, kandi ibifaru bike ngo nicyo bishobora kurohoka igisasu cya Red Arrow. Ibisasu irekura bishobora kwiyobora ku gipimo cyose byoherejweho, kandi igisasu cyayo gishobora gupfumura umutamenwa kugeza muri santimetero 100 cyangwa se metero. Niba bavuze igifaru bwa gifite umutamenwa wa metero zigera mu 100, aba ari igifaru kidasanzwe kandi kiri rwo hejuru, bivuze ko kiba ari umutamenwa. Ibaze rero gutekereza ko igifaru gifite metero yose kwa cyashwanyaguzwa n'ino misile, kandi misile iyo cyarashwe yashyizwe ku gipimo kugira ngo igipimo kikwepe biragoye cyane cyangwa se ngo kicike, kubera yuko igipimo yashyizweho kireye kujya kugeza igihe ibimo igishwanyaguritse cyangwa se kikaho kigiye hose. Niyo muzi za misile zibasha gutegitinga cyangwa gukora icyo bita detection, igakurura ahantu hose igipimo kigiye ku buryo n'ahantu cyagucikira. Iyi misile rero yitwa Red Arrow anti-tanks. Ibifaru rwose birasa misile zihambaye kazi urwego hejuru. Abenshi bitamwibaza kubera iki u Rwanda rukunda gukoresha intwaro ziva mu Bushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa rero gifitanye amasezerano n'u Rwanda mu bijyanye n'ibya gisirikare, mu kugura ndetse no gucuruza intwaro ku rwego hejuru kandi buhambaye. Dore ko intwaro nyinshi cyane ziremereye kandi zinakomeye zitunze igisirikare cy'u Rwanda nyinshi ziva mu Bushinwa. Abenshi muzasanga Ubushinwa n'u Rwanda bikorana byariye mu gisirikare, dore ko n'abasirikare b'u Rwanda abenshi bitoreza mu Bushinwa. Ibyo rero tuzabigarukaho. Eri intwaro rero idasanzwe niyo bita Mi-24 attack helicopter. Iyi kajugujugu ni intambara zakorewe mu Burusiya, ni zimwe mu zihambaye cyane ku isi kandi zica kabisa ku buryo buhambaye. Igisirikare cy'u Rwanda kuvugwaho kuba gitunze kajugujugu zo mu bwoko hagati y'eshanu n'10. Mu ntwaro zifite harimo machine gun ya 247mm na rocket za 57mm. Izi zirahambaye cyane. Ishobora kandi kwikorera ibiro 500 bya bombe ahantu habiri cyangwa ibiro 150 bya bombe ahantu hane. Mi-24 ngo ishobora kandi kunyura byoroshye mu mirongo y'umwanzi. Indege ziratandukanye ariko iyo irahambaye nagatangaza, dore yuko iyi ngiyi rero yifashishwa ku rugamba cyane cyane kunyura mu mirongo y'umwanzi byihuse yakuriye mu Bushinwa. Niba nawe ubibona, iyi ndege ni indege idasanzwe ku buryo abenshi bavuga yuko iyi kajugujugu iri mu bwoko muri kajugujugu zihenze kandi zigezweho. Abenshi rero bibaza impamvu iyi kajugujugu idakunda kugaragara cyane. Iyi kajugujugu rero n'ahantu uzayibona, dore ko nureba neza uko imeze uyitegereje ubona ko ni intwaro idasanzwe kandi yihuta cyane. Ifite machine gun, ikagira kandi ibisasu irekura bihambaye nabyo bishwanyaguza ku buryo nayo kandi ni umutamenwa ubwayo. Kwihara uri mu kirere byakuvuna, byagutwara igihe kirekire ndetse byanakugora. Ariko abenshi ntabwo bakunda kwibona ntabwo ikunda kugaragara cyane, ariko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko u Rwanda rutunze kandi rugera mu 10, aho ndetse ziranarenga ubu zariyongereye. Iri ntwaro rero idasanzwe noneho yo karabutaka irinda ikirere cy'u Rwanda niyo bita T50 Air Defense System. Iyi ni intwaro irinda ikirere cy'u Rwanda ndetse kandi iza kwiyongera kuyona ku bwebwa mitangira nayo turaza kugarukaho mu musozo w'ikiganiro. Umwanya wa mbere rero udasanzwe mu ntwaro ziba zihambaye irinda ikirere cy'u Rwanda haza intwaro ihambaye y'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere buzwi nka TR50 Air Defense. U Rwanda nirwo rwabaye urwa mbere mu gutumiza iyi ntwaro, kandi ngo kugeza ubu ngubu rwakoresheje ino ntwaro yavuye mu Bushinwa, yakuriye mu Bushinwa nanone kandi yitwa Sky Dragon 50 Air Defense Missile. Iyi ntwaro rero mwaka 2014 ubundi ni nabwo u Rwanda rwabaye umukira wa mbere w'intwaro, kubera yuko iyi ntwaro idasanzwe yitwa TR50 Air Defense System bwa mbere Ubushinwa bukikora, u Rwanda rwahise ruyigura rurayifashisha, kandi intwaro zikorwa mu Bushinwa na Red Arrow. Izi ni intwaro zihambaye kimwe na Red Arrow nakubwiye, ni intwaro rwose zirasa ku buryo buhambaye kandi nizikangwa n'igipimo icyo ari cyo cyose zoherejweho, n'ukurimbura burundu. TR50 ikaba kandi ishobora kurasa igipimo kilometero hagati ya 20 na 30 uvuye ku butaka. Va mu kirere rero umanuka ku butaka cyava ku butaka ujya mu kirere kilometero 30 ni byinshi, ni naho butareba rwose, ariko igisasu cyayo kikaba gishobora kugera kilometero 50, kilometero byinshi cyane kihuruka mu kirere, kandi yewe na za drone bavuga ko zishobora gutera igihugu ni aho kanya mu kurimbura. Urwo kandi ruvuga ko rufite byibuze TR50 zigera muri enye. Ni intwaro zihambaye TR50
niba uzibona rero nawe ubona ko zihambaye kandi kuri urwo hejuru ku buryo u Rwanda ruri mu bihugu bifite ubwirinzi buhambaye. U Rwanda ntabwo byose byo kugaragara ubundi byateguraga ko u Rwanda rufite ubwirinzi bwo mu kirere buhambaye ubwo Kongo yavugiraga igihugu cy'u Rwanda yifashishije Sukhoi. U Rwanda gasore tanga ruvuga yuko rushobora kuzirwana no gukora umunsi umwe rufite ubushobozi buhambaye bwo kurinda ikirere cy'u Rwanda. N'ubwa mbere ibintu byavuzwe ku Rwanda rufite ubushobozi bwo kurinda ikirere cy'u Rwanda ari bwabo babyivugiye bavuga yuko Kongo niyongera kuvugira ikirere cy'u Rwanda nta kabuza bazabahanura. Nubwo indege bayirashe bakayihusha ariko nyamara bavuga yuko u Rwanda nuko utashatse gukoresha intwaro zarwo zihambaye zo kurinda ikirere ahubwo rukihangana rukabireka, ariko nyamara ugataga gasopo yuko nibongera kuvugira ikirere cy'u Rwanda nyamara bazabarimbura. Abenshi babonye u Rwanda rusa nkaho rutavuga kubijyanye n'intwaro rutunze cyangwa rugaragaza ibyo mu gisirikare batekereza yuko igisirikare cy'u Rwanda ngo giciriritse cyangwa se kidafite ibihambaye, ariko nyamara u Rwanda suko rudakunda kwivuga ahubwo nuko u Rwanda barwicekera ukuri byarwo rutuje. Nta namwe uzigera mu gihugu cy'u Rwanda ko nabihubwiye ku rutonde rw'ibihugu bikomeye cyangwa se yaba binaciriritse nta n'uririho cyangwa bagaragaze u Rwanda ku rutonde runaka, ariko u Rwanda ntabwo ko rufite intwaro zidasanzwe. Rero iyi nkuru itangirana kubwiye y'u Rwanda uburyo rwaguze intwaro zindi kirere zitwa Sky Control ndetse na Field Control ziza ziyongera ku ntwaro rufite nka TR-50 Air Defense System zindi kirere. Izi zo rero zirahambaye kubera ko zirwanya za drone. Reka rero tubire muri nkuru nkubwire iby'iyi nkuru ndetse n'ibyo n'izi ntwaro u Rwanda rutunze yaguzwe mu mwaka wa 2024. Sky Control rero ni systeme ihuza radari za 3D gufata amashusho n'amajwi na application zo gutanga amabwiriza no kugenzura ikirere no kurwanya ibitero bya drone. Ni systeme kandi ifite uburyo bwemerera uyikoresha guhitamo ibice byihariye akoresha bitewe n'icyo ashaka. Iyi ntwaro kandi irahambaye cyane kandi ishobora gukoreshwa mu bihe byose niyo haba hari igihu cyinshi, ndetse kandi ishobora kuvangira itumanaho rya za drone. Drone zaba ziteye ikirere cyangwa ziteye igihugu zishobora kuvanyirwa zose zigahanuka. Ni systeme kandi nk'iya Field bavuga, dore ko ari systeme abare ebyiri. Control ni radari ya 3D kandi niyo shingiro rya systeme ya Sky Control. Sky Control rero ni systeme yifashisha Field Control mu rwego kugira ngo ibashe gukora akazi kayo. Imwe rero kiyifasha nka Field yifasha kugenzura, hanyuma Sky igafasha kurasa. Nicyo shingiro rya systeme zose. Yatunganyijwe kandi kuva kera na IPC kandi ikoresha algorithm igezweho kugira ngo ivumbure, ikurikirane kandi ishyire mu byiciro drone. Kuko hari drone ziba zikamera, hari drone z'intambara, zose rero ino system izifasha kuzitandukanya. Radar ishobora gutandukanya inyoni n'indege zitagira abadereva cyangwa se abapilote, gukurikira drone nyinshi icyarimwe, kumenyesha uburyo bwa 3D ahantu drone iri mu gihe cyanyacyo. Bivuze yuko rero drone yifasha kugira ngo ibashe kureba drone hano ziri ako kanya live, bimwe bita live ako kanya nyine hano drone iherereye, ndetse no kubasha kumenya niba ari drone cyangwa se ari inyoni cyangwa se ari ikindi kintu cyose. System rero ya Sky ndetse na Field Control zirageragezwa kandi zemejwe n'umuryango wa leta y'Ubwongereza CPL nk'ikigo gishinzwe kurengera ibikorwa remezo by'igihugu, kandi zagurishijwe mu bakiriya batandukanye ku isi, mu Burayi, muri Asirazuba bwo hagati, Aziya na Afrika. Ruvuga rukunze gukora inkuru za gisirikare cyo muri Afrika, Military Africa, ruvuga ko u Rwanda atari igihugu cya mbere ya Afrika gitunze intwaro zo kurwanya drone cyangwa zo guhangana za drone. Muri Materi 22 IPS yahaye igisirikare cya Cote d'Ivoire system ya Field Control ndetse za 3D mimo. Ni amakuru kandi igisirikare cy'u Rwanda kitageze kigira icyo kivugaho, ndetse kandi icyo gihe igisirikare cy'u Rwanda ntabwo gikunze kuvuga ku yene igisirikare, dore ko cyacishije kikabyihorera kigatuza nta kintu kigeze kivuga. Abenshi rero bakunze gutangazwa n'uburyo igisirikare cy'u Rwanda kidakunze gutangaza amakuru yacyo ndetse no kuba cyavuga ku bijyanye n'igisirikare cyabo ndetse n'ibikoresho batunze, dore ko abenshi bavuga ko ubu ari ubuhanga cyane mu gisirikare, kandi ntabwo gikunze kuvuga ibyo cyakoze cyangwa se ngo kivuge abasirikare umubare gifite. Oya, ntabwo uzigera bibona. Uzasanga inshuro nyinshi u Rwanda rutanga gasopo ku bihugu bituranye bikunze kurushotora bivuga yuko nyamara mwatuje ko mushaka kwikurira amazi ashyushye kandi mutazigera mayacika, ndetse no kwasuma mutazazimya. U Rwanda rukunze kuvuga ibi byose ngo turabatera, ngo dufite intwari zinizi kimwe nk'indi bihugu byose byigamba, aho u Rwanda ruguha gasopo gusa. Abenshi mutegereza ko u Rwanda nta ntwaro rufite cyane ibitwaro rufite bihambaye, ndakeka wasobanukiwe wimviye ibihambaye kandi bitangaje bitunga igisirikare cy'u Rwanda. Dore ko abenshi bakunda gushidikanya ko u Rwanda rwa rutunze intwaro karahabutaka kandi zifite ikintu zivuze ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse no ku isi mu rusange, zigira urwego ruhambaye kandi zigezweho 2024, ariko nyamara zirahari kandi nta gushidikanya ko ikirere cy'u Rwanda kirinzwe, dore ko idakunda no kuvogerwa.
abenshi banavuze yuko kandi u Rwanda burya ruri mu bihugu muri Afurika bifite ubutasi buhambaye nabwo nkitangira nabyo byagutegura ikiganiro cyabyo bikugezeho n'umwanya ruriho 2024 cyo kuvuga ko ruza ku bihugu 10 bya mbere umwanya wa gatandatu cyangwa se uwa kane hafi aho ngaho gusa byose nzabisoma bikugezeho kubera ko mari kugira ngo bikugezeho kugeza byinshi utarumva ubushe bwa matwi yawe kora subscribe mu tekora like share ndetse na comment ariko share yawe ituma n'abandi babona byinshi nk'ubyo nawe wabonye kandi bikayibagiraho ku gihe kandi bigezweho ako kanya like yawe bitwereka ko wakunze ibiganiro naho comment yawe n'uwitekerezo cy'ituka ukuraho ubutaha